Doom Patrol, najčudnija grupa superjunaka DC komiksa, prvi puta se pojavila u lipnju 1963. godine u antologijskom naslovu My Greatest Adventure broj 80, a nedugo nakon toga, zahvaljujući dobrom prijemu, naslov magazina je preimenovan u Doom Patrol, počevši sa brojem 86 iduće godine. Grupu su stvorili pisci Arnold Drake i Bob Haney sa crtačem Brunom Premianijem. Originalna ekipa sastojala se od The Chiefa, Robotmana, Elastigirl i Negativemana. Strip serija je završila 1968. godine, zaključno sa brojem 121 u kojem svi članovi ekipe osim Robotmana pogibaju. Mala kontroverza se širila jedno vrijeme da su Doom Patrol kopija Marvelovih X-mena, s obzirom da su izašli u istom vremenskom periodu te se u oba slučaja radi o marginalnim superjunacima koje je društvo odbacilo, a koje vodi vrlo inteligentni čovjek u invalidskim kolicima. Ali Doom Patrol se u stripovima pojavio 4 mjeseca ranije od X-mena. Slične ideje u dvije različite izdavačke kuće u malom vremenskom periodu su najvjerojatnije slučajnost. Ovi likovi ostaće najpopularniji članovi Doom Patrola. The Chief, pravim imenom Dr. Niles Caulder, je paraplegičar i genij te osoba koja vodi tim, a odgovorna je i za spašavanje članova Doom Patrola zahvaljujući svojoj genijalnosti. Misija mu je bila štititi nevine te širiti poruku tolerancije prema drugačijim osobama. Elastigirl, pravim imenom Rita Farr, je hollywoodska glumica koja je zbog izloženosti vulkanskim plinovima u Africi dobila moć smanjivanja i povećavanja tijela koje teško može kontrolirati. Robotman je Cliff Steele i najduži član Doom Patrola koji je bio prisutan u svim budućim verzijama tima. On je bio vozač trkačih auta pri čemu je smrtno stradao u teškoj nesreći. Preživio je samo njegov mozak oko kojeg je Dr. Niles Caulder stvorio robotsko tijelo. Zbog ovoga Cliff pati od depresije. Zadnji član je Larry Trainor, pilot testnih zrakoplova koji je izložen radioaktivnom polju te je dobio moć puštanja negativno nabijenog energetskog bića iz tijela koje može letjeti, prolaziti kroz materiju te uzrokovati eksplozije. Biće zajedno s Larryjem je dobilo naziv Negativeman. Kroz Doom Patrol je prošlo još nekoliko članova tijekom godina, od kojih su najpoznatiji Beast Boy, Garfield Logan, dječak zelene boje kože koji može poprimati izgled životinja, te Mento, pravim imenom Steve Dayton, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu koji posjeduje telepatske i psihokinetske moći. Way to go, kid. Mento, I did it! I got bigger! The only thing you did is disobey a direct order. Beast Boy je napustio Doom Patrol i pridružio se mladim titanima. Glavni protivnici Doom Patrola su General Immortus koji želi vječan život, Animal Vegetable Mineral Man koji, kako mu ime kaže, može promijeniti dijelove tijela u životinje, povrće i minerale, te duo The Brain koji je doslovno mozak znanstvenika u staklenoj tegli i njegov pratitelj, te kasnije i ljubavnik, inteligentna gorila s beretkom i francuskim naglaskom Monsieur Mallah, koji zajedno osnivaju The Brotherhood of Evil. No reason for us to fight. Au contraire! With your protectors gone, this is the perfect time to fight. And the perfect time to die. 9 godina kasnije, nakon prve serije, pokušano je oživljavanje Doom Patrola u DC-evom naslovu Showcase namijenjenom isprobavanju novih ideja. Paul Kupperberg i Joss Staton stvorili su novi tim Doom Patrola koji je svjetlo dana ugledao u Showcase-u broj 94 1977. godine. Nažalost, nova ekipa nije bila dobro prihvaćena te strip nikad nije dobio redoviti serijal. Trebalo je gotovo 10 godina za povratak Doom Patrola na stranice stripova. Paul Kupperberg nije odustao od želje za pisanjem Patrole te je konačno 1987. dobio novu priliku. Crtač Steve Little je zbog kreativnih razlika s Kupperbergom i uredništvom ubrzo napustio naslov, a zamijenio ga je mladi Erik Larsen koji će nekoliko godina kasnije postati jedan od osnivača Image Comicsa. Ova verzija Doom Patrola bila je tradicionalniji superherojski strip, no zanimanje čitatelja je brzo nestalo i naslov je bio pred otkazivanjem. Kako bi ga pokušali spasiti, uredništvo DC Comicsa je zamijenilo Kupperberga škotskim piscem Grant Morrisonom, koji je ostao na naslovu idućih 45 brojeva uklonivši likove koje nije htio koristiti te stvorivši nove članove Doom Patrola.
Morrisonovi novi likovi i negativci su bili izrazito bizarni i savršeno su se uklapali u ideju Doom Patrola, te je tijekom ovog perioda Doom Patrol imao najveće zanimanje čitatelja. Od najbitnijih likova koje je Morrison stvorio su Crazy Jane, psihički bolesna djevojka sa disocijativnim poremećajem ličnosti, odnosno podvojenom ličnošću, od kojih svaka ima svoju supermoć. Danny the Street, svjesni komad ceste koji se čarobno može uklopiti u bilo koji urbani krajolik, te negativac Mr. Nobody koji ima moć poremetiti duševno zdravlje ljudi. Odlaskom Morrisona Doom Patrol naslov je preuzela Rachel Pollack sa brojem 63. Doom Patrol strip je s tim brojem prešao iz redovitog DC univerzuma u novo osnovanu Vertigo podetiketu koja sadrži stripove za zrelije čitatelje. Ovaj serijal Doom Patrola završio je 1995. s brojem 87. 2001. godine pokušano je novo oživljavanje naslova sa novim likovima te je ekipa vraćena u redovni DC univerzum. Naslov je trajao 22 broja, a 3 godine kasnije uslijedila je najveća promjena za Doom Patrol. John Byrne je pokrenuo novi naslov kojeg je i pisao i crtao te je odlučio napraviti kompletan reboot, odnosno krenuti s pričom iz početka, ignoriravši kompletni postojeći kontinuitet, te je također stvorio i nove likove. Ovo nije bilo dobro prihvaćeno od strane fanova te je godinu i pol kasnije i taj naslov otkazan. Idući serijal počeo je 2009. pod palicom pisca Keitha Giffena koji je odlučio ponovo koristiti prve i najpopularnije članove Doom Patrola. Elastigirl, Negativemana, Robotmana i The Chiefa uz povremeno gostovanje Morrisonovih likova i drugih likova iz DC univerzuma. Serijal je trajao 22 broja. 2011. cijeli DC univerzum je pokrenut iz početka pa tako i Doom Patrol koji je od tada do danas imao dvije verzije, jednu 2014. a drugu 2016. godine. Doom Patrol je imao i nekoliko pojavljivanja na malim ekranima i nikad do 2018. nije imao igranu verziju ekipe, niti ikoga od likova. Ekipa se pojavila 2005. godine u 5. sezoni crtane serije Teen Titans u 2 epizode. Članovi su bili Negativeman, Robotman i Elastigirl, vođeni Mantom umjesto The Chiefa. 2010. godine pojavili su se u jednoj epizodi serijala Batman the Brave and the Bold sa kompletnom originalnom postavom te su 2013. godine imali 3 segmenta u DC Nation serijalu kratkih crtića. If we complied, Zal would be free and thousands, perhaps millions of lives would be lost. France was saved, but the fate of that hostage haunted us. Ate away at the team until we began to argue. General Immortus mustn't get his evil hands on that alien ship. Execute Plan 3, Doom Patrol. We're way ahead of you, Chief. Surrender this ship, hero! Never! Get him, Neckman! Go, go, go! You should have listened. If you and Negativman are separated... Što nas dovodi do zadnje 2 godine koje su najvažnije za Doom Patrol zahvaljujući DC-evom streaming servisu. 2018. godine cijela originalna ekipa pojavila se u 4. epizodi serije Titani, a 2019. godine krenuo je i spin-off i to je prvi puta ikad da je Doom Patrol dobio svoju vlastitu seriju, bilo igranu, bilo crtanu. Serija prati glavnu ekipu iz stripova, The Chiefa kojeg je u epizodi Titana glumio Simon Bircher, a u seriji ga glumi Timothy Dalton, Robotmana kojemu glas daje i u sjećanjima glumi Brendan Fraser, Elastigirl koju glumi glumica April Bowlby i Negativemana kojemu glas daje i u sjećanjima glumi Matt Bomer. Njima se pridružuju Morrisonova Crazy Jane koju glumi Diane Guerrero te Cyborg koju glumi Joyvan Wade. Zanimljivost je da Cyborg nikad u stripovima nije bio član Doom Patrola već Titana i zadnjih 10 godina Justice League. I'm not sleepy. I want to speak to Jane. And watch now, here comes Hammerhead. This one's kind of an asshole. Except Jane's not here, you sissy little bitch! She's in a mood. Hey! It's me you want, broke ass. Serija bi trebala imati 13 epizoda, a prati sukob Doom Patrola sa negativcem Mr. Nobodyjem koji glumi Alan Tudyk.
Ako je vjerovati glasinama i intervjuima s producentima, možemo očekivati pojavljivanje Menta i Danny the Streeta. Osim igrane serije, Patrola se pojavila i u epizodi 3. sezone crtane serije Young Justice prikazane ranije u 2019. godini. Remember me? Rita. I mean, Elastigirl! That is correct! Now let me introduce you to the rest of the Doom Patrol. Chief, Robot Man, Negative Woman. Welcome to the team, Beast Boy. Booyah! Whatever.